phansi ndikona phana mathatha endaweni ezihlukeneyo ngithe mina hamba la okhula sekumathamba mhlophe lapho bakhona ubunyama lokukhanya kuhlangana ingqinisile washo wozalazo ndoda madoda ikhumbula omkhulu madoda abayegiya endulo bantu bakithi ababesidla khona konke okudliwayo madoda ngesikhathi sendulo kunjalo ngithi yimi usilendi ufane amagontela amade kahambi ngedwa hamba leqembeni ithi madoda uyalwana ohlelekiswa ngabafazi labadala bembuza bethuthutshane esigabeni selupaleni namhlanje ngikhona la baleke ungene endlini ngokuzahamba eyuthu nabhazopa unyama lokukhanya kuhlangane bazoyizwa ulalele manje sicela ukukhulu ukuthi esingenele ekhaya madoda esiphila kiyo bayaqabana abafowethu alo madoda KP Studios bayadlala abafana bami marona
sikhulekele webaba umfundisi ngoba kumnyama lapha esontweni sebehlanganisa izinto ezingahlanganiyo ubunyama lobukhanya akuhlanganiyo noma ngasesenzeni akuhlanganiyo madoda angeke kwafa kwahlangana ubunyama lobukhanya eqinisile shona sikhulekele wekhulu wethu sebexabana lapha ekhaya ngoba bahlanganisa izinto ezingahlanganiyo ubunyama lobukhanya akuhlanganiyo akusasenzeni akuhlanganiyo inkhaya zilelanga akuhlanganiyo akuhlangani bafowethu ngabayimihlola kunzima namhlanje mangikhuluma kanje madoda izayoni ziyatshintsha ukwenza zibuyele emasikweni lapho ezikhule zithithela khona kwaze kwathi kwelinye ilanga madoda mangihamba ngiseganyeni ngathola umdala obesithethelele emakhaya usegqokise imbali entabeni phezulu khonake yeyi shoyina watsha samatwins indoda kunzima lalela uzwe sithethelele webaba wethu ngoyangabana lapha ekhaya sebehlanganisa izinto ezingahlanganiyo ubunyama lobukhanya akuhlangani noma ngaze senzeni akuhlangani bafowethu ngabayimihlola abadala abaziwayo sebengena lapha nalapha abantwana zwana akwatele password eqatar bangena kaphi fana zwana bangena la ye madoda bafuna usizo laba bantu kade mzali mawuzafale mfihle ngaka uyeka abantwana beduka besemasontweni bakhulekela impilo zabo wena usazi ukuthi inkinga isemadlozini hey wazalazo password zwana usamathwisi zwana hey la bafike la bafuna usizo emasokwe badlule khona umna wamuthi sekhathele ngamanje lawo amathathu ukuthi awugeze ngawo hey izawoni zibuye zimthandele njalo ngentambo lezela sezimkhama ubusuku bonke ikanti amadlozi kavumelani lakho lokhuyana yikho ngithi ukhulele esontweni kashone khona kambe wesaba ukutshela abantu bakho ngesiko lakho wena hey madoda wozalazo ndoda azwani ukuthi kuthengisa amathwisi ngoba ngesitende sokwelapha futhi shena yendulela bathi abantu hamba la ubuso madoda hey shayda what's up kendi alamachita kanjalo semhlamba lapho laphana osamampo umdalo wamasiko uyabakhuthaza abantwana thuluzwe kethi matala zokulahla Abanye
ngani